Так. Зараз 3 секундочки. Зараз ми апошнія налады. Гук. Паўсюль напишу, што пачынаем. І будзем глядзець, што там з фрызамі ў The Last of Us. Так. Зараз. У мяне тут усё пааткрывана, не бачу. Здароў. Ну што? Усіх вітаю на канале Рудзі. Сёння мы працягваем гуляць у The Last of Us. Чым адметны сённяшні стрым адметны тым, што мы нарэшце убачым, наколькі гэта гульня сапраўды дрэнна аптымізавана. Таму што на сённяшні дзень я абнавіў ПК як толькі мог. Не скажу, канешне, што гэта самы топавы топ, але я падцягнуў працэсар, я падцягнуў памяць. І калі зараз гэта гульня будзе фрызіць, а вы, калі ласка, абавязкова адразу пішыце, дык гэта ўжо дакладна пытанне не да мяне. Таму што раней усё ж такі мы хоць і гаварылі, што яны там усё хреново зарабілі з аптымізацыяй, але ж у мяне быў даволі слабы працэсар, і таму маглі быць пытанні якраз такі да мяне, таму што я выключаў стрым, і ўсё пачынала вісець. Ну, не вісець, але ж фрызіла крыху, асабліва ў некаторых момантах, тыпу, калі ідзе дождж ці нешта такое, тады, канешне, пачыналіся прыкалдэсы. Зараз хвіліначку яшчэ, тут народ зараз пакрысе будзе падцягвацца, я яшчэ трэба чат. Не трэба, гэта для сябе я тут раблю. Чатик у асобнае акенца. Каб я ўсё бачыў, і сябе бачыў, і стрым бачыў, і каб усё было добра. Так, всё, мы тады пачынаем. Калі ласка, гэта не тое, каб, канешне, тэставы стрым, ну, гэта сапраўдны стрым, але пішыце. Я не ведаю, што такое M&B, Man in Black. Ну, вот зараз будзем правяраць. Гульня на максімальных наладах. Так што зараз дадзім час. Ну, калі што, у мяне яна зусім не фрызіць. Зараз гляжу. Што вы мне скажаце? Халера, загрузка 90%. Видите? Так, гэта фрызы у вас ёсць? Ну-ка, говорите мне. І гэта у мяне толькі тут... Трэба фідбэк. Гэта прыгожа, гэта добра, але што з гэтым? З фрызамі? Я не могу зразумець. Таму што мяне другі... не фрызіць? Дзіўна. Таму што я гляджу на свой другі экран, і мне яно там нешта занадта моцна падтармажвае. Але гэта можа справа толькі ў другім экране, але там павінна быць усё добра. Ну скажыце, няма фрызоў? Дзіўна. Гэта вельмі дзіўна, таму што ў мяне мой экран злева, ён паказвае такія добрыя фрызы. Добра, ну добра. Ну, сама гульня ў мяне не на грам не лагае. Всё, больш не раблю так. Так, давайте як разбірацца. Я, калі шчыра, пазабываў усе кнопкі, што тут ёсць, што ў нас увогуле ёсць. Што тут рабіць трэба? Усё забыў. Так, у нас ёсць пісталет. На F біць. Гэта свалата нас можа запаліць. Яна бачыць. Яна... Ну, давайте адцягнем іх увагу.
Что, я трапіў кагосьці? Так, я гэта не збіраўся рабіць, калі што. Мне падаецца, я там усіх абудзіў замест таго, каб адцягнуць увагу. Зараз можна было... Так, а ёсць яшчэ чым кінуць? Яны зараз сюды прыйдуць. Я спадзяюся, нам туды. Не, на жаль, нам не сюды. Здаров, здаров. Ну, я подумал, что трэба ў гэты момент было падпаліць. Канечне, мэта ў нас прайсці як мага далей. Такіся. Заўважыла? Заўважыла, заўважыла. Зараз нам гамон прыйде. А, лицо их! На тебе. Ну, ФПС подцягнулася. Новый проц, і я памяць купіў. Карацей, у мяне зараз на 32 памяці, у мяне зараз 5600G гэты самы, але ж, я кажу, у мяне зараз на другім маніторы паказваюць такія фрызы лютыя, а вы мне кажаце, што ўсё добра. Ну, гэта ўжо, пэўна, моя нейкая праблема. Конкретно з адбітка, ну, з тым, як паказвае там. 5600X. Так, усё так. А я што сказаў? Ну, я просто пакуль быў на вёсцы, пасадзіў новыя шэйдеры, яны выраслі за 4 дні, і вось зараз паспелі адразу хутенька свеженькія, скампіляваныя, так што... Так, а што гэта? Я ўсіх пабіў, і... Мне нічога не засталося з патронаў. G, кажа. 5600G. Мы знайшлі кропку G. Ну, я про процессор. Что он сказал? А, да. Так, а нам туды, пэўна. Слухай, ну шейдерную рассаду так просто не ўзяць. Гэта, калі карацей пад'язджаеш да новаградскіх электрасетак, там злева ёсць гэты, як ён, Зеленбуд, і там у іх ёсць новыя рассады, але ж там трэба сваяка ўмець. Так што... Дядзюль, ціхаля. Всё, глядзі, як я іх павыганяў. Удобна. Але гэта вострая, яна толькі на один удар. Ну ты ж не чула, ну як ты чула? Да чапіся ты, будзіла. Я таких под Новоградкам ганя. Так, все скончыліся. Трэба ж вярнуцца паглядзець, можа у каго што ляжыць. Ідземе? Да пачакай, ідзём. Зараз мы пойдзем. Ты што не бачыш? Уже патроны. Я забыў, а якая літара. А во, у мяне ж добрая зброя ёсць. Я з пісталетам хожу, я хлох. Мне падаецца, што тут усіх можна было спакойна прайсці, але нешта ў мяне ўсё ідзе не па плану. Каб цябе ўзяло. А табе так дадзім. Так патрону шкада, конечно. О, давай, раскалаеш. О, глядзіце, забіў яго кулакамі, і ён мне патронаў падкінуў за гэта. Я пердоле. Я пердоле. Окей. Так, давайте-ка по лору. Як на гуськом чутка ходзіць. Я ў дзяцінстве фізруку даказваў, што гэта нікому нідзе не спатрэбіцца. Ты што, як гэта не спатрэбіцца? Гэта ж пампуе табе гэтыя ногі цудоўна. Давай, пайшлі. Помóż mi otworzyć. Узмацняе, мацуе. А, ой, я нешта тут трэба што снять. Давай. Jeszcze raz. No. Dalej. Cholera. Idą kolejni. Так, нагадываю, что мы пришли за аккумулятором. Зараз мы находимся у школе. Это уже что? А, великий гриб, боровик пришел. Я пердоля, как кажется. Так.
А, ты что, сдурел? Это пороховка. Он кидается пороховками. О! Так, другая кнопка. Так, мне здається, він до мене прибіг. Ух, ти, ж здоров'я ні холери нема. Путінка. Покуль он там бігає. Ой, почекайте. А тут уся грибница, собрал. Тихо. А, я не поспел. Долго він перев'язується. Ну, тягніться на себе його увагу. Он долго лечится. Все. Загаил раны. Я готовый. Воу. Конечно, это боровик некий моцный. Ой. За одна голд. Альера, что ты рубишь? Да, бляк. Ну, покалечится. Ну что? А, почекайте, у нас же там есть снуперка. У нас есть... Спочатку, конечно, кинем. Я голый. Назад. А когда разбежим? Я чую, не депо больше. Вау! Грибницю знову треба. Так. Чопися. Боровик. Зараз кинет. Кап тебе. Все, подключились, а теперь побегли. Бен Его, что бы это ни означало. А, чопися. Что, стреляйте? Что? Куда стрелять-то? В гробницу? Ай-яй. А, снова на этой поруху стоят. Ну-ка. Так, нечто мне не подобается. Некий он занадто живучий. Так, что это? Патрончики. Так, а чем выкинуть? О! Иди сюда. Где ты, будня? Я еще не потрапил. Уна. Ну, каже, молотов треба. Но я ж не потрапил. А, ну я думаю, что меня хлопец разумеет. Но! Трепися со своими порховками. Что дела? Так, это уже не смешно. Мне подается, я зараз на його усе патрони потрачу. Так, як там створить... Ай. А, нема. Не думаю. О! Кулер! Я думал, это своє, я нечто подкупил. Нечто, так я самый час. Ну так я думал, потому что там хлопец написал, я не вижу, что он написал, молотов треба. Може він просто от огню добре би загоревся. Purchlak. Okej, zapamiętam. А, типу, що він давно хворіє, тому він такое так рознесло. Ale czy możemy już kurwa stąd iść? Так ось, я думав, що треба просто підпалити, тому що, ну, ви ж бачили, я стріляв. Так, наверх. Давай, подсажу. Жена с низким социальным статусом... Так что, тебе куда? А. С низким социальным статусом хотела поцеловать головного героя. І з низьким соціальним статусом і з некими хворобами, які, як відомо, можна вилічити тільки на прилуках. Головне місце. Хто бив, той відає. Там навіть за ручку до дверей взять, братися не екстра. Що? Ну. Конечно, не зрозумів. Так а що, мені треба прикривати їх? Що? Ні, що я розмову пропустив. Ostatni! No Kurwa, jak ja ich nienawidzę. Dobrze, czego mnie nie załatwiłeś dopom- ich, chodź, na górę! Ну, Podciągnij давай. mnie. Шпарка коменты вылетают. Слухайте, може справді, ну, у мене там все одно показує, о, здоров'ячка, до речі, дякую.
Што, а здароўечка ёсць. Гэтага хапае. Ну, сапраўды Ты давай уже скотч. Сапраўды былі праблемы. Так, зараз з гэтым пабегаем. Товарищ. Jesteśmy łatwym celem. Tu jest kolejna Ну drabina! все, побегли. Типу, не треба марнаваць час на іх. Jestem tuż za wami. Зноў гэта кітаянка. Давай, хутенька. Можна мне як-небудзь мяне туды пусціць? Ледзь паўзуць, ледзь сунуцца. Wszyscy do domu, jasna. А грабелькі-то там добрыя былі. Wow, świetnie nam poszło. Pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Ну, давай одна. Bill, ktoś musiał Рудзі wpaść na ten sam перамог pomysł. праклён Okradli фіранак. Ты mnie. птайло. No to jaki jest twój plan B? Lepiej Do ręczy- podziękuj, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samą Z. A na dokładkę powiedz też, że Nie teraz możesz sobie mieszaj jej do wsadzić tego, dupę to nie ma na nic wszystkie- wspólnego z... Там так. Алло. Скончив життя Co, znasz tego самогубством. wisielca? Frank, Франок. Kurwa, jaki Frank? to był mój partner. Партнер? А, я зрозумів. Tylko Моджела ten Геральду idiota просто założył всі НПС taką на koszulę. один твар уже. Може бути. Партнер, гэта ён, Пару ну, ugryzień. партнер, ён меў на увазе, што яны геі. I Chyba nie chciał się zmienić, więc się... tak, pewnie tak. А, сапраўды. Гэта серыяла з трэцяй серыі, так? Я не проти не A глядзеў. chuj z nim. LG, на- Patrz, co LG1, znalazłam. Chyba na chodzie. LG на 27 дюймаў. To mój Дарэчы, акумулятор. зноў ж дзякуй добраму падпісчыку, які зараз знаходзіцца тут на стрыму. І другі таксама LG Руш на ты, 22 дюймы. Ну я потым можа дадам канкрэтную інфу. Ну, калі гэта сапраўды так важна. Akumulator zdechł, ale myślę, że da Ось się як odpalić. ён Czyli... Czyli jeśli Все, у кого popchniemy есть samochód, аўто, to ведаюць, што alternator калі powinien go машына не naładować. заводіцца, гэта далёка не пра акумулятар справа. Там Świetny можа pomysł. стартер To ty chciałeś паламацца, planu там B. што заўгодна Lepszego там nie можа będzie. быць. Акум трэба І це правяраць на пад відэльцам пад напругай. Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy. Jezu, to wszystko moje Ну, rzeczy. типу, один раз ён крутануў, ён не завёўся. О, акумулятор. Ну, сапраўды, у машыне ж больш нічога не можа паламацца, акрамя акумулятару. Po prostu zwiniesz mój sprzęt i uciekniesz? Tak, Frank? Чаго ты псіхуеш? Przeszukaj dom. Na pewno znajdziesz coś ciekawego. Dobry pomysł. Powiedzcie, jak będziecie gotowi to skończyć. Dam ci znać. Мне падаецца, ён нейкі псіхічны. Ну, типу, ён такі кажа, ідзі, абы аглянь. Аўтамеханіка ад Бога, ну так. Gotowy? Што гатовы? Пачакай, не бачыш, мне ж трэба тут усё абпацучыць. О, пігулькі. Давайте паглядзім, што у нас там можа быць. У нас ёсць. Слых я пакуль што амаль не карыстаўся. Хуткасць... О, дарэчы, вось гэта бы хуткасць нам зараз дапамагла, калі бы я мог зрабіць. О, хуткасць лячэння. Давайте хуткасць лячэння, гэта дакладна. Таму што я зразумеў, што іншы раз трэба... Ну, я эскейп націснуў. Іншы раз трэба, канешне, хутенька сябе пераматаць. І з гэтым могуць быць вялікія праблемы. О! Зараз мы можам зрабіць гэты самы молатаў. Вы там бачыце ўсё добра? Для сейфаў? Ну так. Выбуховачка, кроўка. О, ліст. Што там? Пра любоў. Good luck, Франак. Чытайце.
Так, Біл, наўрад ці ты знойдзеш гэту цыдулку. Ты занадта труслівы, каб сюды дабрацца. Але ж, калі ты ее ўсё ж таки знойдзеш, ведай, я цябе ненавідзеў. Я стаміўся ад твайго прамства і праз тваё клятай... і гэтага клятага гарадзішкі. Я хацеў ад жыцця большага, але ж ты не мог гэта мне даць. Так, гэта дурацкі акумулятор, о якім ты ўвесь час гаварыў, ён у мяне. У чымсьці ты быў прав. Спроба выбрацца з гораду мяне заб'е. Але ж гэта лепш, чым паміраць тут. Ну, прыкладна так. Што з імі не так? Так, всім здароў. Так, з рудзінкамі. Глядзіце, я вырашыў радыкальна падысці да рудзінак. Так, чат. Я, карацей, ўсё паламаў. Як вы ўсё зразумелі. Я, карацей, хацеў дадаць новую рэч. Тыпу, вы можете скидываць рудзінкі за тое, каб прагаласаваць, ці будзем мы на наступны стрым гуляць у іншую гульню. І я, здаецца, яно не з'явілася. А іншае я ўсе павыдаляў. Таму што, ну, карацей, павыдаляў, і яно увогуле. Паглядзіце, калі ласка, там нельга прагаласаваць за на агульную, як там, тыпу талака. Здароў. Паглядзіце, калі ласка, ці ёсць магчымасць, таму што я ўсё астатняе прыбраў. Кухці, навіть, здаецца, я ўсё ўзяў. О, малая. Dasz radę to zrobić? Nie ma sprawy. Świetnie ci idzie. Powinnaś o tym wiedzieć. W tej kwestii cię nie zawiodłem. Вы пачакайце, я хочу прыдумаць новую сістэму, яна якая бы была больш цікавая і менш... Я не хочу сказаць дакучлівая, але ж менш... Bill, znalazłem to i myślę, że powinieneś to zachować. Ну, карацей, я буду разбірацца з рудзінкамі, я хочу зрабіць іншае. Pierdol się, Frank. Карацей, Фрэнк сказаў, што мне тваё каханне да лямпачкі, кажа. Дык гэта той самы Фрэнк і гэты Біл, якія ў трэцяй серыі, так? Серыялы былі, дзе там усе кпілі з іх, што ён там, ну, серыя з гумаратычным падтэкстам. Так, гэта Okej, Bill, do dzieła. Так, значит, только 200 и 400. Я не ведаю чаму, таму што я, здаецца... Пачакайце, калі ласачка. Пачакайце, калі ласачка. Я, можа, не захаваў. У мяне ёсць. Я націснуў. Яно павінна было з'явіцца. З'явілася што-небудзь? Паглядзіце, калі ласка. Гэта тыпу агульны збор. І калі вы хочаце, то, напрыклад, вы скидываеце рудзінкі, зарабляеце і выбіраеце іншую гульню. Я пакуль што дадаў толькі Star Wars, таму што яна актуальная, зараз я праходжу. Wciśnij pedał sprzęgła, a jak się rozpędzimy... Okej, wiem co mam robić, nie? Я не глядзеў Do серыял. diabła mam... Nieważne, po prostu tego nie spierdol. Dobra, Я ж не Eli, глядзеў, przygotuj каб się. не набраць гэтых самых спойлераў. Все, бачыце, першы, я так сказать, донат у пытанку по гэтаму самому, ну, гэта галасаванне. Не, галасаванне по... ну вот, зараз назбіраеце, бо завтра dobra будзем у robota, Star Wars mała. гуляць. Bill, daruj sobie. Eli, spróbujemy jeszcze raz. Давай Skup jeszcze, się. давай, naciskaj Się tam, miał dopchać do tego kruci. wzniesienia. A potem będzie z górki. Я думаў, як... Вось, я хацеў, я яшчэ просто... Дачапі! Карацей, я вам тлумачу. Я хацеў, у мяне зусім не было часу. У мяне сёння нейкі дурны... Дачапіся! Ну што нарабілася? Я яшчэ не разабраўся. Я хацеў зарабіць так, каб у вас была магчымасць выбіраць. Тыпу,
ці хто-небудзь там, ну, напрыклад, некалькі варыянтаў, і кожны з вас можа там закідваць рудзінкі, але можа хто з вас ведае, як гэта правільна рабіць, каб трэба ж націскаць, каб вы маглі выбіраць, напрыклад, там Star Wars пачынаюць галасаваць, нехта галасуе там за ці гэта што гэта, ці гэта можа трэба было пытанку рабіць за ру, там здаецца ёсць нешта тыпу, ну, як кшталту пытанка за рудзінкі. Ну вы можете не хутчэй, хлопцы. Chłopaki, tam, uważajcie! Cholera! І дзе гэта грыбніца малая бегала, во. Ну, калі я бяру Teams, ну, трэба ж, каб Teams... Я яшчэ не прыдумаў сістэму, каб... як зрабіць, каб гэты гульня з'яўлялася. То бок, можа, трэба там, напрыклад, вялікую суму, вялікую колькасць рудзінак трэба ўкласці, каб у цябе з'явілася толькі магчымасць прапанаваць гульню для галасавання. Штосьці такое. Ну, я, калі шчыра, пакуль не прыдумаў, як гэта ўсё правильно зрабіць. Пакуль такая вось. Закидочка, глядите, закидывайте на Star Wars, коли хочете. Где знову идут? Такая бас. Можно как-нибудь так. Это свой. Дай ну, да чапися ты, ёб тебе. Дай ну, холой. По голове тебе. Рука ему. Dawaj, nie ma czasu, pchajmy! Айме, нема часу. Так што ідэй, прапановы наконт таго, як гэта правільна ў твічы зрабіць. Можа, хто тут ёсць у нас дасведчаны. Wiesz o tym? Я пакуль, я ж кажу, у мяне там было зусім мала часу, літаральна 15-20 хвілін. Я што паспеў, то і зарабіў. А на табе. Так, мне падаецца, тут трэба... Не паспеў дастаць. Мяне трошки раздравіла. Гульні пра рэактар. Так, ну-ка, нагадай, што я нешта... Я туплю, што за рэактара. Якую рулетку? Чат-рулетку? Давай-ка... Слухайте, ён і адзін... я думаў, ён і адзін цудоўна у яго атрымліваецца і без мяне. Spierdoliłeś mi dzień, Joel. Wiesz o tym, stary? Już niedługo będziesz miał nas z głowy, Bill. Нешта мы доўга пхаем, і ніхто не з'яўляецца. Dobra, z drugiej strony, z lewej! Так. Трохи подзадзяўблі. Оба! Хто зняў? Стары зняў. Дзе? Не бачу. Ой, бяжыць. Старая, не бяры галаву. Musimy dotrzeć na szczyt wzgórza. Пачакай, усё будзе, а толькі ж трэба патроны. Давай. Што ты? Адзін не даш рады. Dobra, Так, ну Eli, в сэнсе я przygotuj się. прагаласую за некалькі варыянтаў, далей рандомом можна выбіраць. Dobra, Eli, odpalaj! Не, так дам, тыпу, што будзе некалькі варыянтаў, і сярод гэтых варыянт... Ой, нешта я не трапіў. Słyszysz ten dźwięk, Bill? Выбірайце толькі адзін. Ну, я ж не магу, ну, я без рулеткі. За што больш дадуць, карацей? Нешта... Каго кідаць? Так, пачакайце, у мяне ёсць што кінуць? У мяне няма што кінуць. Тут нешта вас тут да халеры, не? Ой. Ну. Мяне зноў забілі. То бок збіраеш рудзенькі, каб стрымер весь стрым гуляў на кантролеры, а які шутер, а тут такая падстава. То бок ты для гэтага збіраў усе рудзенькі? Дык, дарэчы, у Star Wars я гуляю толькі на кантролеры, так што... Ёсць магчымасць убачыць, што я на кантролеры, як я там буду... Так, слухайце, я паспею што-небудзь зрабіць? Добра, не паспею. Ну давай, бяжы сюды ўжо. 3 гадзіны. Дык яны малую зараз там залахмацяць. А ну стаять!
Хто? Тебе ж ніхто навіть не... А, ні, гляди, тут. О, грибниця держить, зараз не буде гамон, ні? Чому я не помер з першої спроби? Ну, гляди, потиху, по крысе народ укидыває за Star Wars. Ну, треба придумати, як це зробити. Joel, puść sobie! Spieprzajmy stąd! Як це, ну, типу, правильно зробити. Ой, що це у вас тут набралося? Ничто у меня не отрымливается. Почекайте, я треба собраться. Я тут у меня все с своими рудинками еще причепились до меня. Так, что у нас есть? Joel, odpuść sobie! Spieprzajmy stąd! Давай-ка. Начинаем. Ой. Чудово, наверное, що зараз заб'єш, чи ні? Не заб'ю, гляди ти. Ну, так у мене... знов. Так. Да як ти можеш мені з першої спроби не забивати? Суперздольність габдимашки, суперздольність грибов засмоктування. Так, нечто тут пошла некая, это самая, хардушина. Joel, odpuść sobie! Spieprzajmy stąd! Кого кидай? Куди? Так, давайте-ка мы одразу до малой и будем там отбиваться. И он что? И он только что зачепился за камень, и мне подалось. Он таки зачепился, ты бы нахерился, и все, я не мог стрелять. Так. Joel, odpuść sobie! Spieprzajmy stąd! Так, добре. Самое взлетное жесткое, конечно. Ну что ты холеры-то у вас, а? Головне взлеты повырубать. Давай. Так. Скончились патроны. Ой. Ну я ж сподіваюся на... Ой. Не бясконцы. Ну, малую валит. Да, чапися ты. Osłaniaj mnie! Они что, у меня и патронов тоже больше снимают. А что это за раунд такие жудостные? А патроны кто-нибудь даст? Не треба за ними биться, а что треба робить? Так они бясконцы. Слухай, так это дурость. Треба что, блядь, просто... Хатьте, что? Ну, серьезно! Вы вот где-то Вы... Кто это мне писал? Бяжи в машину, не марнуй час. Добро вы мне писали. Wystarczy już! Ну, старый, ну, не бачив. Блядь, все патроны сапсова. Prawie zginęliśmy przez tę dziewczynę. Ale musisz przyznać, w sumie nieźle sobie poradziła. Я зараз я не буду з вами сябраваць. Вы не вельмі, я лічу, што вы во ўсім вінаваты. Вы не вельмі упарта пісалі мне. Zdziwisz się, w ilu wozach tu jeszcze znajdziesz benzynę. Ну, сапраўды трэба было памерці, ды это самае, ды спачатку ўсё. Co do twojego kumpla, rozumiem Добра, cię. тут момант. Z nami kwita? Tak jest. No to wypierdalać mi stąd. Звичайно, патрон застаються, там вирішив спустошити запаси.
А, типу, до фіналу гульні застаються завсюди. Так, дощ. Зараз буде проверка для КПУ. А, гэты момент з приколдесами, коли Zdaje się, że з miałeś графікою. spać. Dobra. Może na to nie wygląda, ale ten komiks nieźle się czyta. Jest tylko jeden problem. O tutaj. Ciąg dalszy nastąpi. Nie cierpię tego. Skąd to wziąłeś? No z chaty Billa. Przecież bez sensu się tam walało. Co jeszcze zgarnęłaś? No wiesz. Proszę. Малая на кому не Zbierać się na сделаем. wspominki? Widzisz, w moich czasach już były przestarzałe. Ale i tak gratuluję. No, lepsze to niż nic. Och, Я Jestem недавно себе, pewna, до речі, że twój kumpel сидиш, gdzieś za CD nim купив zatęskni. машину слухати. niewiele tekstu, ale sporo całkiem ciekawych obrazków. Ej, nie, Eli, to nie dla dzieciaków. Wow! Jak taki wielki drąg nie przeszkadzał mu w koceniu? Zaraz, To chcę się Men's dowiedzieć, Health? o co całe to zamieszanie. Нікі. O, czemu te kartki się tak kleją? А, гэта ж часопісы гэтага Біла, і там зліпліся старонкі. Marka drągalu! О, фалою, вітаю. Wiesz co? To nawet fajne. Ну, у мяне, калі што, зараз все падвісла, пачакайце. Так, все добра, все добра. Все добра. Ну, троху у мяне, канешне, що-то это самае. A może spróbujesz się przespać, co? Nie jestem zmęczona. Трохи бывает чатик. І што ў мяне на экране падвісаю. Кажу, я не стамілася. O nie. No to pięknie. Co teraz? Ну, які Celeron 330 Атлон. Так, у мяне больш не з'яўляецца чатик на экране. Чамусьці. Нешта Twitch студыя трохи патуплівае. Uważaj! Хто там? W mordę. Możemy mu pomóc? Zapnij pasy, Eli. No ale Хутчэй co z nim? за ўсё пастка. Wcale nie jest ranny. А, Холера их там банда. Каратей, Окей. зараз будем не Окей. с грибами Выходь, биться, а с людьми. Ох, холера. Tańcu, zostaw mnie! Вы ж Бэби? Ще поставлю джифус. Так, натискаю. И кину тому все одненького бородатые. А вот, ты что, сдурел? А ну-ка. Что это за контент 16 плюс пошел? O co tym kolesiom chodzi? Это что за такое? Ну, соправды. Okej. Uważaj! Джоэл, так ты сама робил колисти? А, ю, мне ж патронов нема. Ruszać dookoła! Яка там літера треба натискати, каб мене прицел з'явився? Я ж забувся. Да як тебе? Ти ж здур... Ой.
Вось і што мне зараз без патронаў рабіць? А хто виноват? Я, что ли? Нарабілі мне дзялоў. Зараз прыбягуць. Так, трэба бегчы хуценька шукаць, чым біцца. Бутылькай кінуць у твар. О, бяжыць. А, не трапіў. На табе. На табе. Дай палку. Так, ну складана. Складано, конечно, без патронов. Ничего не скажешь. Так, здоровится. О. Тяга. Ну все. Wszystko tam? Засталась только nie ma go палка. tutaj. Rozdzielić się! О, зараз моя любимая гульня почнется. Дочекайся, дурня. Малая, иди сюда. О, Шурик, гляди ты, GP1000X. X-Tools. Мне бы Шурик, до речі, би добре би Tutaj go nie спотребив. ma! Зараз буде тобі. Козлина молодая. Ну, зараз буду збирати, що робити. Не, ну, халер, это я так, конечно... Одни только словы некультурные в голову лезут. Где это, сябра твой, придурочный? Так, на гэтых... Да я бачу, что я... Так, зараз ты будут подыходить. Треба поспеть гэтага завалить. Давай, худенько, иди сюда. Ну, малая такая смешная, конечно. Оба! И все. Что, меня зауважили меня? Ага. Пипипки еще не обросли. Батьку с фланга заходить. А, слых же есть. Холера. Szukajmy dalej! Сапраўды. Так, бутылька есть. А яны что, дурень стал? О, стал. О, ну. Tu go kurwa nie ma! Так. Треба некую придумать. Ён там, і гэты зараз тут з'явіцца. Тик. Оп, оп. Tu jest! Za regałami! Osłaniaj mnie! Jasne! Ай-яй! Так, завалишься ты уже ці Здоровечка. Здоров, вітаем. О, иди. Ай-яй! Ну, мне все... Де яны там? Де сны? Чаго тут же? Ты ж не бачиш, що тут і так гамон зараз буде. Тюп твою. Да кольки їх тут буде? Зараз. Ну. Хилюсь. 30 кнопок понатискал. Какой похилился. Да кто это стра... Кабуаз. Okej. Так, это была Chyba поршни. wszyscy? И никто Porządku? патронов не покинул. Ніводний. Так, треба Dobrze, багажник musimy знов. się stąd wydostać. Так, починається. Wiesz co robić. Rozejrzyj Принять. się za czymś, co się nada. Ніводного патрону не дали. Вы что, сдурели? Вы шо? Палка. Такая же, как у меня. И что это такое? Что это рубится? Люцы? А что я робить буду? Что, не... Ой. Так, давай, что мы можем зробить?
Будем робить аптечку. Что я с этой палкой-копалкой зараблю? Давайте какую-нибудь цеглу возьму. Не, дякую. Слухайте, я, ну, у сенсі без патронів добре гуляють. Widzisz coś? Не бачу нічого. Бутельки. Нічого корисного. Нейкі палк. Tędy na pewno nie wrócimy. Во, золоте слово. Патрони потрібні, каб їх економить. За прилавком, мне ж не поглядів. Я, може, треба заправди було заїсти поглядіти. Що у гэтых крамах будзе? Іх і так нічога нема, а тут яшчэ пасля апакаліпсісу так увогуле нічога не засталося. А што гэта ўсе шуфляд... О, я толькі хацеў сказаць, што ўсе пустыя. Навошта нам пустыя шуфлядкі? Що там, лісники, не? Не. Так, спиртулькин. Ну что, будут давать что? LED ТВ. Великих померов, конечно, LED ТВ. Чего вы не скажешь? О! Куда ховаемся? Меня не сховаешься. Ну-ка. Никогда сховались, я зараз не могу взять. Ну? Ты что, здоров? Так, давайте одразу кров. Не могу взять. А что это? Чему оно не активуется? Где я шаф пропустил? Там были шафы? Зараз верну. Ну, гляди. Что это? Так, какие шафы пропустил? Где шафы? Hej! Może damy radę przejść tędy? Что ты выдумляешь? Продают. А ну что дали? Дякую. А тут что? Скотч. Бери. Так, давайте вы... Знову не то, я все тап натискаю. Как бы инвентарь поглядеть. Так а что мне дали? Мне вот это дали. Як у снайперки, почекайте. Во, є. Віскі і скотч. Ну, хоть нечто. Все, не з'явилось. Ну, глядите, вон же лежит, бачите? Подсвечивается. А, взять не могу. Жигай, мать. Ну, добре. Давай. Невероятный интерактив. Dobra, przechodź. Wymyśl, jak otworzyć te drzwi. Tu jest naprawdę okropnie. Eli! Элли, давай худенькая. Малая, не дрыгай голову. Дядька на шопінгу затарився по спису. Гэты дядька, я думаю, хотел бы взять что-нибудь инше. Правда, там прибухнуть, яшчэ что. Ну давай, тишей только. Давай только не так, как бы весь город разбудить. Починается. Бачу уже там вось. Бачите уже. Чакає нас. О, а что это у вас тут? Тусовка некая была. Кепско скончилась. Так, а ну-че. О, дымовая бомба. Може перешкоджать целям. Угу. Добре, дякую. Давай брать. Все добре, зрозумів. А як взять? Ти не зрозумів? А, взяв. Аптечка. Спіс нейкі. Тут нейкая вопратка розная. Нехта, яны ўсе нешта бегаюць за нейкай вар'яткай. Гэта нейкі спіс, нейкіх рэчаў. Гэта, пэўна, тое, што яны пазбіралі з гэтых трупаў. Вось з гэтых. Ну, так. Абутак ляжыць. Што вырабляецца? Ну, здоров, матка! Толькі ўбачыў, што ты прыйшла.
Як бачиш, здається, що не підвисає, все працює. Так, давайте глядеть, що ми там намалювалися. Ага. Давай цеглу. З цеглою будемо ходити. Skąd wiedziałeś? Що? O czym? Ти про O що? zasadce. А, Walczyłem po obu stronach. O, так, я маю на увазі той, що в чаті często писали. zabijasz niewinnych ludzi? A, czyli często. Ну, вона питає про те, що про напад про гэта, типу, що Джоел так само удільничав у таких же нападах. Такі ж пастки робили. Що у вас тут за притон? Лежаки такие. Такое собі. Як перев'язати ногу? Цудовно. Як накласти шину? Ну, я сподіваюся, що ми всі ведаємо, як накласти шину. Гэта мы со стрыму баем і забегли. Я не про тое. Страляю без папярэджванняў. Добра, страляю двойчы. Добра, цудоўна. Адчыняем дзверы. Так сабе карацей, тут месца нейкі гэты самы канцлагер. Тут людей палили. Ci chyba nie byli zarażeni. To nieważne. Nie zatrzymujmy się. Ну, такое себе место, карацей. Так, тут нычечка. Мапа, що на ёй? Типу, ми можемо тут подгледеть якое-небудь distractions. Амбуш here. Амбуш, я не ведаю, что такое. Я не ведаю ни одного слова. Бас, рам. Ну, автобусное что? Припынок? Ну, рам, это ж не припынок. Funnel cars here. Гэта, типу, план, як треба засаду ладить. Я все, я зрозумів. Типу, машинка едзе, біп-біп. Яны тут пістракшн адбываецца, потым едзе бас, рам, а сам амбуш here. Хто такі амбуш, я не зрозумів. Все, добре. Ці амбуш гэта і ёсць слово пастка. Czas zabrać się do roboty. О! Варштат. Ну давай глядзець, што ёсць. Рам гэта таран. Бас, ну, аўтобусны таран, зразумела. Што мы будзем рабіць? Давайте-ка што-небудзь для яго. Што-небудзь хуткасць. Ого, колькі ўсяго трэба. Так я толькі хуткасць перазарадкі і магу зрабіць. Ну, давайте хуткасць перазарадкі, хай будзе. Чаму не? Random Access Memory. Але таран тут. Гэта нейкія айтишныя штучкі же пайшлі. Вечар добры, ўсё добра. Гуляем. Так, все. Зладзілі, пайшлі. Все. Лук, дарэчы. Вы чаму мне не сказали? Кажется, патронов нема. У нас же еще лук есть. Но. Яшчэ бярэ. Давайте-ка з луком побегаем. Ну. Цудоўная рэч. Хто ў дзяцінстве не рабіў? Так, давайте пишите, хто рабіў ў дзяцінстве лук. Признавайтеся. І у каго, як і у мяне, ні халеры не атрымалася. No dobrze. Спачатку бярэш палку, бярэш Tak нейкую się stąd вяроўку, wydostaniemy. потым гэта ўсё нацягваеш, і яно ці не страляе, ці яшчэ што. Zwolnij. Zaczekaj na mnie. Co? Jestem tutaj. Ну. A może mi Джоэл, dasz які гутар з pistolet? польскай, ці ще новенькая, ну дык. Чаму бы не? На англійскую усе чулі, а вось на польскай ніхто не чуў. Паема рабіла. І што, далёка у цябе стрэлы ляталі? Прызнавайся. У мяне добра калі на метр. Ну, на 1,5, можа быць. Таму што нешта там заўсёды было з фізікай. Нешта не тое. Świetnie. Я шипаю, там была праблема Kolejny зрабіць. powód, żeby mi dogryzać. Ale bajer.
А, яна навучылася свісцець. Яна пару момантаў таму, гадзіну ці дзве, яна пачынала вучыцца. Багема, прызнавайся, таксама, калі ты рабіла стралу, самая вялікая была праблема ў страле зрабіць вось гэты канцічак, каб ён на стралу клаўся. І ўсё роўно нейкая халера атрымлівалася. Ну шо, дзе хто? Я, калі што, з лукам, я сур'ёзны поцык. Ну, набягу жа зараз. Co to było? Прысядь, матка. Што глядзець? Зноў гэтыя чмобрыкі. Ну зараз... Stado i niczego nie trafiłeś. Zaraz trafię ciebie. Widzę, że naprawdę się wkurzyłeś. Jeśli potrzebujesz lekcji, chętnie ci pomogę. Так, ну зараз яны хутенька... Шаблю? Не, ну шаблю я не раб... Ну, шаблю драўляную, зразумела, рабілі. Pracują na autostradzie. Канцічак, ну такі, для того, каб страла, калі ты на тытыву накладваеш, каб яна на гэту тытыву так, ну, накладвалася, там такое Nic tu nie ma, паглыбленне. chodźmy dalej. Ну, давайте уже ідзіце сюды. І халеры себе дядькі рабілі нават жалезнымі. І халеры себе. Сур'ёзна у тебя дядька. Малай, пайшлі. Я думаю, что мы з гэтымі хлопцамі разбирацца не... Pieprzyć to. Nie mam zamiaru dłużej czekać. Zobaczmy, co kombinują te dupki. Zawsze to robią. Przysięgam, że jeśli znowu coś przed nami ukryją, Ну, давай. Co wtedy zrobisz? Добра лятала. zobaczysz. Ну, пэўна, дядька быў з гэтым, з адукацыяй. Не, хаця сказаць так, што калі б у нас які дарослы дапамагаў нам тыя лукі рабіць, у нас таксама атрымалася лепш. Але атрымалася як атрымлівалася, як атрымлівалася. Так, я не ж думаю, нам сюды, не? Так, я не зразумеў. Малая, можа Chyba наверх? sobie poszli. Ну, полезеш? Oni mnie przerażają. Ну так. Гэтыя грыбы менш... W mieście kręcą się tylko łowcy? Na to wygląda. А, яны людзей ловяць. Ух, халера. Дык я не зразумеў, гэта што? Гэта тыпу канібалы? Strasznie daleko ten most. Dotrzemy tam. Навучыць рабіць арбалет? Kontrolny bez żołnierzy wygląda dziwnie. Ну, арбалет, гэта, Так конечно, выглядае ўжо większość stref. занадта ўжо так, ну, гэта ўжо Jest другі dopuszczony ўзровень. dłuższego czasu. Бастардасы. Добра, зразумела. Rację. А, то ў гэтым сэнсе такія дзядзькі. Ну, зразумела. Ну, а ў дзяцінстве гэта розніца такая заўважная даволі. 3-4 гады гэта, ну, шмат. Гэта зараз ўжо у нашым узросце 3-4 гады нават не розніца. А раней ўсё, на 3 гады ты што? Słyszała Це зусім іншая ўжо банда. Ja też. Staraj się być cicho. Так, ну тут трэба сапраўды... Так, давайте-ка, у мяне ж слых ёсць, я ўсё забываю. Słyszałem. Амальных згенна, так. Jedna laska nie chciała się poddać. Nigdy nie widziałem, żeby... Dziękuję. Załatwienie innych. Так, а тут што будзе? Ці тут трэба хавацца толькі? А, гэта, пэўна, юкарны. Ty, stary, widziałeś to? Kto tam jest? Не, зараз і 15... Не, ну 15 это уже, конечно, розніца. Nic. Про 15 год розніцы зараз ці гэта у турму, ці скажуць, маладуху знайшоў. А? Дзе? Ну, фолловер, вітаю. Так, давайте-ка вы там это самое. Разыходимся.
Хай вони там шмонькаються. Давай, давай. On ma broń! Кого? А, бачу. У нас так само. Холера, їх тут до холери. Я бачу, що їх тут до холери. У мене що, з луку стрілять? У упор? Ну такое собі. Певно. Мне б ще зрозуміти, куди ми йдемо ввогуле. Просто покуль виживаємо, типу. Ой, іди. Дідовик самокруток 5 небо край. Так. Joel, patrz! Dzięki. Так. Ти ні, ну куди? Mało brakowało. Чого ти кричиш, психічний? Prawej! Та не кричи ти. А, блядь, справа, пробачте. Во, розбив бутильку об голову. Так можна було? Чудовно. Давай. Ну такое собі з луком. Цивілізація 6. Вони вже винайшли пістолет, а я мої з луками бігають. Смішно не можу. Але я, конечно, давайте признаємося, такое собі. On ma broń! Ай-яй-яй-яй. Давай худший, старий. Ай. А, не, ще живий. А, так ось, ти ж про Elder Scrolls, это саме. Да ні, чого гулять. Так, нечто відбулося. Робін Худ. Так, ну ми можемо його дочекатися, до речі. Joel, patrz! Dziękuję. Бачу. Чекай. Гляді, ти стріл стільки дають. Типу, може, утихую можна і забити со стріли. Іди давай. Такий ти вже важний. Hej, bracik! Jest tu! Тихо. Да, я тебе. Ага. Я у тебя. Ай. Ну такое себе, конечно. Треба поспеть бить. Тик. Не поспею. Не, ну я, конечно... у Вока в оверце. О! Так, ніше на мене усі зараз усі аптечками під'їдуть. Казала же, мать, по стелсу иди. Иди у стелсовый университет. А я что? Widzę go! Przy regałach! Так, все добро. Это все посмеялись, это все смешно. Так, яно неяк эффективнее отрымливается. Патроны! Стал. Что вот, ну. О, сядите. Прогусил. Здоров. О! Дай патроны. Okej, jazda!
До речі, дівчинка гэта сапраўды вучылася ў стэлсам універсітэту, таму што, бачыш, ніхто не бачыць. І нібыта не існуе, яна проста майстер, яна дацэнт стэлсу. Ці ў каледжы навучыў. Ну і давай... Дзе? Здалёк страляць, просто патроны марнаваць. Ну, з дробавіка. Да ідзі адсюль ты нахрен. Да бачыш, што трэба. Кулі яны лезуць. Masz! Што маш? Куды маш? Каго маш? Можа, на другі паверх трэба было? Ну ўжо, калі ўсіх пазабіваў, дык ужо трэба прайсцісь, паглядзець, пазбіраць. Не, мне падаецца, што я ўсё ж таки не ўсіх пазабіваў, я чую, нехта недзе ходзіць. Трэба зараз аптэчку зарабіць. Ну, конечно, нема. Стали. Так, давайте поглядим, что мы можем зарабить. Аптечку. Так, заточки есть. Это нема, это нема, это нема. Ничего нема. Давайте-ка. Здоровьица. Я не зразумел, нам на другі паверх трэба ісці. On ma broń! Где? Ёлка. И тут иди. Ну, этого мы зараз завалим. Мы таку зараз завалим, он не зауважить нас. Давай худший уже. Лягай. Boże, ten skurwiel zapłaci za to. Тут. Do roboty, szukamy Где dalej. он? To ty, sukinsynu? Co? Co to? И он меня не бачит, не бачит, не бачит. Ну что ты? На! Экономия патронов просто узровень боженька. Там еще третий был. Я ж сзаду был. Ну тут же был. Ды гэта ўвогуле імбовая рэч. Вось гэтая забівалка з-за кута. Так, ну пэўна нам на другі паверх. Kurwa, no wiem, że to słyszałeś. Или рэч. Co tam jest? Где? Спадзяюсь, ён адзін. Оп, і ўсе. Трэба было праход у ногі на суплексах браць. Це було б епічно. Проход у ноги. Mam tu kolejne zwłoki! Uważać tam! No dalej, rozglądać się! Иди сюда. Гамон тобі чорненький. Ось так ми робимо свою справу. І вони там скончаться ці ні. А? Аре уже, хлопці. Давай уже, по хатах, разошлися. Скільки можна? Що гэта такое? Лісники. Яшчэ один. Вы що подурели? Ej, kto tam? Я забрал. Там улетка нейкая. Ну иди сюда, ты можешь худшей ходить. Все равно ж тебе капец. Давай, иди сюда. Лай, лай. Раз. И все, и удамка. Не, давай-ка мы заточечку. Писеты. Зараз я погляжу, что там за лист. О, патронов дали. Треба глядеть тут артефакты, певно. О. Так, листовка аб здрадзе. Такі лёс чакае усіх, хто будзе здраджваць. Дапамога. Так, смерць.
Ну, все зрозуміло. Пітсбурзький батальйон стереже вас. Ми працюємо над аднаўленнем парадку у карантинній зоні. Цудоўна. Дай вам Бог здоров'я. Ми бачимо. Так, ну, певно, на другий поверх. Ну, пошли на другий поверх. Тільки навошта? А з чого я взяв, що певно на другий поверх? Яшчэ быў адзін? Нешта я не бачу я. О! О! Дякую тебе вялікі за подпіски. Patrz tu! Да бачу, я бачу. Почекай. Так, один тут. Один там ходил. А, и он вернулся назад. Удобно. Зараз мы гэтага... Як тут сказали, будет зараз параход у ноги. Побег. Ну все. Все. Ты выбрал свой лёс. У той момент, калі ўзяў зброю. У нас все просто. Спиртулькин. И не то я натиснул. On ma karabin! А, не. А, карабін, каже. І зараз ми його здимемо, ти ж бачила. У мене все просто. Лежить ніж, да, цегла. Ой. Я не вельми, ну, не вельми люблю ось такі... Тільки спіть і... Що він там у снігу потрахує. Задуги, стелси там. Rany, włos! А, ми пройшли, так? Не? Ну, певно, пройшли. Зато глядите, кольки на запасі патронов. Аж ну 14. А ви мені казали. О, давай, усё давай, усё сюди, усё у хаті, усё у хату, усё треба. Так, это нечто... А, у меня нема никаких там, да, патронов? Ни того, ни того. Osłaniaj! Ну и как тебе? Я хотел... Ведаете, чему меня зараз забили? Тому что я хотел сэкономить патроны. Мне было шкода стрелять с дробовика 3 раза. Потому что с такой отлеглости он не забивается. Давайте мы его почекаем тут. А вот гэта меня, ну, вот гэта меня крыху раздражняе, вот гэта вот чаканіна. Ну, сапраўды, ну так у мяне траўма. Пасля таго, як... Куды ты? Ты што, здурэў? Я тебя там чакаў. Ну, все, можна яго Куды ты? Дурны! Что, придурочный ты что? Не, ну чисто придурок. Там это самый аўтамат затрымаў паведамленне за слово клык. На клык яго. Пэўна, аўтамат ведае сэнс гэтага выразу. Не, ну так сапраўдны ж придурок, ну. Яшчэ адзін. Straciliśmy jednego. Ну дык сапраўды, прычым, што я скочыў... Rozproszyć się! Я скочыў за ім, і ён мяне не чуў. Колькі разоў. Ну давай уже, ты пасунься, ідзі ты куды-небудзь. Ну, ідзе па сваю смерць. Ось і гамон табе. Ну все, мы не будем глядзець. Чому на весь... О. Так.
Інші 3 солдати мертвые. Что? What's is it going to take? Что мы з гэтым зробім? Наверх іх. Ну, я зразумеў, нешта такое. Я доклада не могу перакласці. Witаю, dziękuję za dobrą gulniu. Sprawdźmy, dokąd prowadzą. Геоб здаватися? Здаватися? Типу, здавайтеся. Здавайтеся, кажуть. Ну, зараз. Ви бачили, як я закутовий захват роблю? Закутовий захоп. Дик ось як перекладається пісня Never Give Up. Таємний сенс англійської мови. Що вони там ладять уже? Все так. Zakutowый захоп. Я у їм просто майстер. Jesteśmy już trochę bliżej. Так, нам на той мост, каже. Dobra, nie zatrzymujmy się. Ну, знову гэта кіно. Мы уже глядзелі яго. Дикие зорки. I'm speak on English every day. My English is perfect. Very perfect. If you understand me. Okay. Pomożesz mi tam wejść, to przesunę deskę. Так. Дошку? Ну, давай, дошку. Так, давай сюди запливем. Тут, безумовно, обов'язково нешта павінна ляжаць. Хаця як там затрэба... во. О, гляди ты. Что? Ты там не ваткай. У мяне ўсё добра. Ват? Мне тут так, давайте глядзім. Не ўзем. Так, не маё. Гэт не маё, гэт не маё. Сэнсі не лызя. Вы шо? Падурэлі? Так, ну-ча. Збіраць. Дарэчы, я ўжо казаў, хто тут новы з'явіўся. Можа, хто ведае, як там правільна гэта ладзіць, рабіць, каб можна было тыпу рудзінкамі аплачваць розныя варыянты. Каб не адзін быў варыянт, што там зараз Star Wars, а можна было дадаць некалькі. Чакаць, там яшчэ, па-моему, туды можна было расці. Ну, а што рабіцца? Во, сапраўды, важнае пытанне, што рабіць, калі Філька будзе спаць, як зараз? Вы што тады рабіць? Будзіць? Вы што, падурылі, што ли? Якое будзіць? О, пацукі. Але нам за іх ніхто не заплаціць. Таму забіваць не будзем. Гэта нам не Resident Evil. Так, выбуховае нешта. Пігулечкі. Цыдулачкі. Нешта мяне ўжо горло сёння садніць. Так, читаем. Сегодня ночью пойдем брать усходник КПП. Я подрыхтовал тайник с припасами у Regal Apartments. Ён адзначены чырвоным крыжом. Цудоўна. Вось тут. Бачыце, ён адзначены чырвоным крыжом вось тут. Дзякуй. Там у стыме Darkest Dungeon 2 выйшаў, а не гэты ваши AAA. Darkest Dungeon 2, божухна. Я і ўперш-то не гуляў. Так, ну тут усё. Я яшчэ што, я, дарэчы, сабе узяў Oddworld, які 22-го года.
Хтосьці мне сказаў паглядзець яго, я яго ўзяў, я яго спампаваў, але нават яшчэ не глядзеў. Я пагуляў тэраніл, быў в отпуску. Гэта пра тэррафармаванне. Ну, такая, типу, на экалагічную тэматыку. Może jej użyjemy? Так, что ты сказала? Так, ёй трэба... Мы вярнуліся, мы там троху пакоўзаліся. Zaczekaj tu. А, это мне, пэўна, там трэба было падняцца, тут пераскочыць, ці што? Пачакай. Так, я зразумеў, мне трэба вярнуцца. Ну, забыліся пра яе ўжо. Так яна б ужо да гэтага часу магла б ужо і навучыцца плаваць. А тут такая хітрая. Зараз мы туды сходзім. Рыверс кафе, што? Ну, і так бачу, што тут напісана. Дзе слова данжан, мы ўсё гэта безумоўна шануем. Все так, залатыя словы. І што? І я ж не пераскочу. Ён жа не скочыць. Гэта... так, яна замест таго, каб вучыцца плаваць, яна вучылася свісцець. Чакайце, ці яна хацела нешта іншае? Нам... так ён ходзіць. Ой-ой, ну-ка пайшлі. Што гэта было? Мне чамусьці падаецца, што я ўсё раблю не так, як трэба, канешне. Што гэта? Паддон трэба выкарыстоўваць. Як у той раз мы ўжо её так каталі. А дзе паддон? Яго трэба яшчэ знайсці. Ці што? А дзе ён? Нема, нешта не бачу. Ну, золотое, зразумеў, усё так. Калі хочаш, каб дзіцё твоё навучылася плаваць, яго трэба кінуць у ваду. Усё так. Дык вось паддон. Ну, вы б яшчэ куды яго запёрлі. Ты гляджу, бачу. Co jest u diabła? Przyjemnie to tu nie jest. Так, зараз мы яе забіраем. Дарэчы, мяне амаль так і вучылі. Не скажу, што мяне ж там аж тыпу кідалі і выплывай сам, але мы выплывалі на сярэдзіну возера і з плоту я там тыпу звешваўся. З братамі, я памятаю, на возера ездзілі. І нешта такое было. Ну, яны, безумоўна, праглядалі за мной, таму што калі б я патануў, ну, як бы, самі разумееце, чыя б адказнасць была. Так, цябе сюды, так? Шмандюня малая, давай. Што ты? Што мне, можа яшчэ трэба... О, цудоўна. Ustaw deskę tak jak tamci dwaj. Ну, я ж казаў, што, ну, як бы згодны з тым, што тыя, хто нарадзіліся ось у пастсаўку, канешне, у нас узровень складанасці жыцця адразу выбар мод. Хард-мод быў. Вось гэта прынцыпы выжывання, канешне. Кинули в озеро. Хочешь жить, плыви. Ну все. Какая ты молодчинка. Myślisz, że ci łowcy sobie poszli? Zaraz się okaże. Так, а колькі там часу? 21:24. А в версии было подсвечена надпись просто. Надпись кафе. Кавярні там гэтай. Там нешта... Jest czysto, Eli. Типу, Schodź na ой, dół. 1970 года она там Jaki wypas. зроблена. Nocowałeś kiedyś w podobnym miejscu? Ну Zanim так. to się wszystko zawaliło? Nie byłoby mnie stać. Na pewno to było miło. Дык гэта яно паказвае тыпу англійская, ну, літара і іерогліф. Гэта проста пазначэнне таго, што гэта нейкі тэкст. Нема там ніякіх пасхалак. Всё, пісанак. О! Зараз будзе наша улюбёная забаўка. Давайте, вушкі. Навастрылі вушкі, чатик. Пачынаем слухаць. Чакайце. Мяне тут гэты гудзіць. Абагрэў. Тут ж у хаце холадна.
О. Ой. Вы мне ничего не подсказываете. О. 22.10.56. Я зараз намагаюся ўзгадаць, гэта не да. А ў Стывена Кінга гэта пра забіццё Кеннеді. Там, здаецца, таксама 22.10, не? І ці я нешта блытаю. Нешта там падобнае. 20 з'езд КПСС. Так, цудоўна. Хто-нибудь можа паглядзець у Вікіпедыі, што было... 11.22. Так, так. Паглядзець, што было 22-го, што гэта у нас, кастрычніка, 22 кастрычніка 56-го года, што адбывалася. Цікава нават. О, вось гэта я разумею. А для чаго нам вось гэты усе кніжкі даюць? Ну, усіленне, дык і што? Тыпу, у мяне лепш зробіцца нож? Ці гэта проста... Всё зразумеў, дзякуй. Таму што іншы раз даюць нешта. Кніжкі нейкія. Мне... О, на рэвальвер з'явіліся. Давайте-ка мы перазарадачку. О! 10 листопад? Что мне дурите? Это же кастрычник. Не дурите мне голову. Типа, чекайте. Вы меня блытаете. Так, вирус. Ну, это же кастрычник. Что вы это самое? 10 месяц. Листопад это 11 месяц. Założę się, że tam będzie. Здорово. У сэнсе ці перамагае Райзен. Райзен пакуль на... А што глядзець трэба? На слуп? Ну, 11 листопад. А нас цікавіць 22 10-го. 10 месяц, то бок кастрычнік 56-го года. Я про гэта. А не про 22-11, колькі там 60 які-то год быў. Про кнігу Кінга. Так, что у нас тут? Банкоматы. Что это, сольнейка? О! Napiłbym się kawy. Кава машина. Дык что за Райзеном? Я нечто забыл. Я, может, забыл, что? Мы повинны у Райзен гулять? Были? Калисти? Что? Uh, 200 тонн килл 48 Карачи, Пакистан, France and Moroccan plane, arrest Benbal Grid, Britain performs nuclear test. О, Британия, нуклеар тест, ну, ядерные бомбы, Австралия, ага. Процессор. В тым сэнсе FPS роўны, фрызы ад страху нават не спрабуюць з'яўляцца. Ну, зразумела, ад такого-то працэсару. Так, чакайце, а нешта я забыл. А чаго мы сюды зайшлі? Мы сюды зайшлі з якой нагоды-то? Суэцкі крызіс і паўстанне ў Угоршчыне. Цудоўна. Так, пачакайце. Мы тут былі. Тут у нас сейф. Значит, нам не сюды. Spędzę tu jedną noc. Poproszę najlepszy apartament. Хороший наперад. O tak, ależ bardzo pana proszę. Dziwny z ciebie dzieciak. Дзіўны з цябе дзіцяк, кажа. Карацей, цікавыя часы былі. Так, мне падаецца, што, канешне, было бы няблага, калі б вы навучыліся хадзіць вось праз такое. Можа, я трэба подкинуть куды? Типа наверх.
А, лесвица. Ну, боже, лесвица. Чего у меня знову ничего никто не каже? А, моя любимая гульня. Перенеси лесвицу из кропки А у кропку Б. Ну, певно, сюди нельзя ставити треба. Так, до речі, стрим ще не скончен, але нагадую ще паўгадзіны, што заўтра будзем гуляць таксама. У вас яшчэ ёсць магчымасць прагаласаваць за зорныя войны, але... Была у меня такая донька, мне б, може, і кум не потрібен був. Ну, як, ну ти Dobra, що? trzeba rozluźnić Jak to? atmosferę. Bez kuma-to. Gotowy? Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje. Неблагая. Это все жарты, ці Co що? to? Księga dowcipów. A, Wolne anegdoty. żarty, część druga. Autor? Will Livingstone. Dobra, chodźmy. Jak się nazywa malutka krótkofalówka? Mikrofalówka. Dlaczego choinka nie jest głodna? Так я наш інший, я наш там анекдот некий проговорила. Про Dobry крутку jesteś. малютку. Jeśli Maja jest mi winna 10 złotych, to kto komu musi Nie wiem, oddać komu. 10 złotych? Miami? А чаму яны гэта зусім розныя Kumam. анекдоты? Яна Nazywa się распавядае на клей, польскай który зусім nie іншы klei. сэнс. Klejnot. Dobra, to wszystko. Na razie. Я з гэтых перакладчыкаў ужо 39 раз буду гаварыць, што гэтых перакладчыкаў усіх трэба браць за ногі ды вучыць правильно перакладаць. Таму што яны як пачнуць, хто ў лес, хто пад ровы, хто як можа, так і пачынае гэту перакладзіну перакладаць. А, я так і думаў, што тут ніхто будзе. Czekaj. Ile to już będzie? Ach, 5 osób Tak, w tym jak to tygodniu, ale nie narzekam. Двоє. Tak, na pewno. Skończyliśmy. Muszę oblecieć jeszcze jedno piętro. Po co? Nie widziałem tu klikacza od tygodni. Bo jesteśmy dokładnie. Так, їх тут двоє. Staniemy. No dobra, streszczajmy się. Dobra, nieważne. Ой, що я так резко так заскочив. За що не люблю російську локалізацію, так за кривість перекладу, це що вони херять жарти і пасхалки. Ну, так і є. Тому що докладно яна некі... Але ж, зараз я кажу про польскую... Ну, агулам я згодны. Ёсць вялікія праблемы з гэтай лакалізацыяй, калі яны пачынаюць там ад цябяціну нейкую несці. Mam więcej suszonych owoców, jeśli chcesz. Але ж я зараз скажу, што польская просто адрозніваецца ад расійскай, але ж я не ўпэўнены, што польская дакладная, ну тое, што яна там гаварыла. Ну, агучана было. Можа, там таксама нейкую бздуру нясуць. Ну, в сэнсе, ад сябе нешта. Так, давайте слых будзем карыстацца слыхам. О! Глядзі ты, дапамагло. Бачылі, што там нейкі адзін сядзіць. Ну, я бы на яго трапіў. Свае жарты за 300 піхаў. Ну, так прыкладна і было. Зразумела, што трэба інгліш ставіць, што на англійскую там асноўны упор ідзе таму як бы, так бы мовіць, мова арыгіналу, але я падвучаю польскую, таму я польскую себе паставіў. Ды і беларускаму вуху, я думаю, як украінскаму некаторыя рэчы зразумелы больш, чым на англійскай. Усё ж таки на англійскай трэба ўжо нейкую базу мець. І не слабую базу, каб разумець хоць палову сэнса, пра што яны гавораць. Так, тут што? Нешта нічого нема. Так? Нічого. Чаго мы сюди прийшли? Чаго мы сюди прийшли, калі тут нічого нема? ТВ можна взяти з собою. Кожны раз пасля таго, як я раблю захоп, у мяне скидываецца з дробавіка на пісталет чамусьці. Не, я з табой згодны, што ёсць такая рэч, як адаптацыя. Я разумею, што не ўсе жарты можна перакласці. Гэта безумоўна. Тут варыянтаў, ну, зразумела. Але
мяне раздражняюць моманты, калі ідзе просто неправільны пераклад. Без сэнсу, просто не так, як у арыгінале. Мы калі гулялі, здаецца, у Resident Evil, мы падмячалі там, я падмячаў дакладна некаторыя моманты, калі там прасцейшы нейкі выраз, які не нясе ў сабе ніякага суперсэнсу, нейкіх там інных сэнсаў ці чаго, а просто там, напрыклад, там пытаецца, як ты сябе адчуваеш, а лакалізатар на расійскай ён просто перакладае па-іншаму. Ён просто іншае пытанне. У мяне ўзнікае пытанне, на халеры вы просто прыдумалі іншае, потому што рабіць няма чаго. Вы што не можаце просто перакласці, як яна спытала, як ты сябе адчуваеш. Не, яны перакладуць як што-небудзь тыпу, ну здароў, як твае справы. Ну тыпу, я вось гэтага я не разумею. Я не разумею, калі пачынаецца вось гэта літаратуршчына, калі пачынаюць гуляць супераклады. Тыпу, кожнаму перакладчыку хочацца ўкласці сваю частку сябе ў гульню, тыпу, вось гэта я навыдумляў. Навошта ты выдумляеш? Вось у чым пытанне. Карацей, нагаварыў 3 альбомы. Ну, я больш пра польскую... Так, слухайте, я пакуль з вамі гаварыў, я зноў заблытаўся. Так, мы тут былі, яны там. Былі, удвух. Так, тут мы заходзілі сюды? Мне падаецца, што мы сюды заходзілі. Ну, пра пераклад назваў. Я просто разумею, што з назвамі там ёсць моманты. Я разумею, што там ёсць адаптацыі, што з назвамі ёсць розныя сітуацыі. Я там не буду зараз разводзіць антымонію на гэтую тэму вялікую. Так, бачу. Гэта нам не трэба. Опа. Што ён там пад ложкам глядзіць? Ты ж 300 разоў, пэўна, там глядзеў. Так, один там, один тут. Так. Ну тут зараз можна але іх тут 2. Калі што, гэта не так страшна. О, гэта добра. Гэта я добра зачапіў. Ну ўсё. Лягай. Патроны какие-то. Где он там? А он далеко уже. В сэнсе нема месца. Ты што, здурыў, што ли? 14 усяго? Не лызе? Як это не лызе? Што? Ой, то я натиснул. Так, мы прыйшлі злева адсюль. Ну, я на гэты конт мы ўжо тут, конечно, абураліся. Наконт таго, што ён усё можа у сабе ў кішэні ўпіхнуць, але некалькі маленькіх патронаў няма месца. На жаль. Чаго вы тут параспальвалі ўсё? Холодно ці што? Так, зноў на лесвіцу, пэўна. Давайте яшчэ тут пройдзем, можа тут дзе што ляжыць карыснае. Што гэта на дзвярах такое? Педра нейкая. Ну гэта замкі, пэўна. Ці не замкі. Добра палае. Бясконца, галоўнае. Гэта бясконцае паліва. Цвёрдае паліва. Мне бы такія дровы, такія дошки. Я бы, конечно, на хутары бы паліў бы. Мне бы ніякія гэтыя ваши бойлеры не трэба былі. Достай... Опа. Но все равно меня не зауважить. Давай, иди сюда. Его винтовка.
Оп. Галоўна, каб патронаў пакінуў. Оп. Не, ну ты что? Так, что то там? Узгаданыя лакалізатары нават голас галоўнай гераіні змянілі на больш дзіцячы. У арыгінале ён больш дарослы, нават крыху грубы з хрыпацой. Так вырашыў Ніл Дракман, а лакалізатары вырашылі вынесці свой наратыў праз голас галоўнай гераіні. Но тут я сказаць нічога не магу. Ніл Дракман... Цікава. Так, я як умна людина збирав лісу сухі мертві дерева для котлу, щоб не купувати, незвісно приходилось і нові садити. Не, ну, у мяне таго лесу на хутары. Ну, сухім, ён, конечно, у мяне не сухі, мне трэба яшчэ сушыць, але кідаеш, напрыклад, парачку сухіх, там 4-5 паленцы, а пасля гэта кідаеш гэты самыя свежыя. У мяне там клёну просто, клёну гэтых на хутары. У мяне там мінус 25 сотак, сам гэты самы, у мяне ж ёсць гэта самая біта, так. Сам хутар 25 сотак і яшчэ не абмежаваная тэрыторыя. Ну, куды не пайдзі, там все равно нікога няма. Дык у мяне там лес, нават на маёй тэрыторыі. Гэта яшчэ... Воу. Гэта яшчэ да таго моманту, як ісці... Во, што я казаў, што гэта хрень... Што пасля таго, як я раблю захоп, ён скідвае з драбавіка на пісталет чамусьці. Раздражняе гэта тэма. Всё, крычаць? Ой, ён так мытна накіраван на мяне ішоў. Нібыта бачыў. Я гэты самы, як он там... Мае латифундры, ці як ён там называецца правильно. Ну, магнат яшчэ той карацей. А, гэта я злавіў стрэл з драбавіка ў твар? Ну, дык, гэта ж Джоэл, ён хлапец такі. Барада просто амартызуе. Ну все, где вы там ходите? То есть, да яны разышліся, типу таке. А, нам падалося. Все, разыходзімся. Тут усяго 2 трупы, а яны просто стаміліся. Ідзе. Пусто. Не пусто. І ў дамках. Слухайте, а чаго я гэтым слыхам раней не карыстаўся? Такая карысная рэч. Мы ўсё казалі слых, а я што? А я такі і пёр, як той дзік полі. Дарэчы, і дзікі ў мяне там ёсць. Я, канешне, іх яшчэ не бачыў, але бачыў сляды дзікоў. О, бачыце, у мяне зноў пісталет, у мяне зноў пісталет, зноў з драбавіка пасля захоп. Мне раздражняе, чаму ён бярэ гэты кляты пісталет? Ва ўсей ну, адна анімацыя, так. Трэба было рахаваць, колькі забілі абдымашкамі. Ну, а можа дадуць гэты самы, якую ачыўку, не? Вправо! Ох, той там, і гэты тут. Что поближне? Иди давай. Гаманец тебе. Гамону сынься. Дзяўчынку і не бачыце. Jeden padł, mamy tu turystę! Турыста. О, я забыўся пра гэта.
Туриста, каже. Я тебе дам туриста. Я тут живу. О! Трубу треба брати. Труба добра. Bladłeś do cholery! О! Фильку обудили. Филька. Недовольный. Спал. Ну хоть патроны, хоть постреляю крыку. Ёкарный бабай. А то все патроны не лезут и не лезут. О, молоту. А дай кто патронов еще? Не? Жмыдлы. Може позначена як основна зброя, як тут позначається як основна зброя? Типу, що? Вона, до речі, навіть на лічбі вона стоїть як третя. Другая стоїть, це саме. А перша що? Першого нічого немає. Так? Нічого. Другая це дробовик, третя, ну, я по номерах на клавіатурі. З патронами дві проблеми. Або їх нема, або вони вже не лезуть. Усе так. Гэта як з грашыма, пэўна. Ці іх няма, ці іх увесь час ці ўсё... А, ну гэта недастаткова, гэта крыху іншае. Так, ну што? Ну-ка давай, што там ёсць. І зноў спаць лёг фільк. Ляжыць незадаволены. Straszne. Так, во. Грошу шмат... Ой, грошай мало не бывае. Ну, як сказаць. Так. Взяли. Что это? Нечто святилось, мне подавалось. Мне падаецца, нам тут... Так, мы там были у гэтым памяшканні, туды не пойдзем. Что там Wybrali здару? łatwiejsze rozwiązanie, ha? Nie do końca. Wiele osób wolało popełnić samobójstwo, niż dać się zabić łowcom czy zarażonym. Wierz mi, to nie takie proste. Мне кажется, что гэта нелегко забить себе. Не, ну дробовик безумоўна моц. Дробовик это добрая зброя. Только не лызе. Так, давайте поглядим, что мы можем... О, ну. Ой, конечно, не лезе ничего. А вот эти бомбочки можно заробить. Добрые. А, я не доробил. А правда добрые. Молотов не, заточки у меня не так шмат, что двери я не бачу, как бы мы не сустракаем. Давайте еще это зробим. Две бомбочки хай будут. Ну, а то, что... Бомбочки треба не забывать. Двойное самогубство. Так, там еще с волосами долгими, певно, что, так сказать, парное. Что тут стоит, інший раз стоит, нібито нечто глядеть. Я інший раз у гэтай гульні губляю, як бы, на кірунок, куди нам ісці. Увогуле, куди ми ідем? Агулам. А, сюди можна на вулицю, треба було наскрозь пройти. Може, типу так. Ну, агулам-то я разумею, что мы идем на мост. Ну, мост это як бы кірунок наш. Але што, дзе? У хату зайшлі ў гэты дом? Куды? Але у адрозненне ад таго ж гэтага самого... Уже забыл, як называется. Забыл, як гуля называется. Добра, згадаю, потом расскажу. Карацей, я что хотел сказать, что усе пакоі яны розныя, яны разнастайныя. Яны сапраўды разнастайныя. Нават калі і мадэлькі прадметаў
Яны, можа быць, і не тое, каб розныя, але неяк усё так разнастайна, неяк сапраўды па-мастацкі такі падыход стварэння. Няма нічога падобнага, кожны пакойчык, ён адрозніваецца ад другого пакойчыку. І у гэтым сэнсе, канешне, малайцы. Ну, адчуваецца, што не проста Czekaj, наляпілі, spróbuję jej otworzyć. а сапраўды нешта падыходзілі да стварэння лакацыі. О, даюць, усё даюць. А на чаму ты кіруеш клавіатуру ці геймпад на клавіатуры? На, заціснуты. Я неяк на кантролер у мяне ляжыць, ёсць. Я яго, ось у Star Wars будзем гуляць, буду на кантролеры яго. Ну, зараз я гуляю Star Wars новую, Jedi Zobaczmy, Survivor. dokąd to prowadzi. Ну, калі тут ліфт не абваліцца, то а цішэй Na нельга. wszelki wypadek. Так і цішэй гэта можна рабіць, не абавязкова так грукатаць. Nie będzie łatwo, ale jakoś się przeciśniemy. Калі тут Окей. ліфт не зваліцца ці не будзе нешта падобнае, то гэта нешта будзе дзіўнае. Ну, паляціць з тармазоў, там трасы абарвуцца, ці што-небудзь такое. Што-небудзь павінна быць. Ну, сапраўды, да дызайнераў, ну, яны малайцы. Znajdź mi coś, po czym będę Трэба mógł wejść. паглядзець далей, што будзе. Але гэта адметны рыс, напрыклад, той ж самы ўзяць будынак, шмат пакояў, і гэтыя пакоі, нават лічуючы, што гэта... Што зрабіш, калі ў гульні ці ў кіно ёсць ліфт, ліфтавая шахта, то абавязкова гэты ліфт павінен зваліцца. Гэта як ружо на сцяне, якой вісіць і павінна абавязкова, ну, калі яно ёсць, то яно абавязкова стрэліць. Прыз? А зараз? Іранкі прыйшлі. Так. Зараз усё будзе. Бачыце? Бывае. Нават, як бы, што бы, як бы... Зараз усё будзе. Што за абнаўленне, не зразумеў. Так, давайте поглядим по часе, дарэчы. Слухайте, 21:54. Можа, мы уже тады і не будзем аднаўляць гэты самы. Нарэшце, мы так чакалі гэтыя шэйдеры, і яны здарыліся. Ліфт паехаў, стрым застаўся. Слухайте, у мяне пачалося нейкае абнаўленне у The Last of Us. То есть стрым усё павісла, і у мяне пачалося абнаўленне. Нейкая карацей, такая свежая. Ну, бачите, бабка на рынку подманула, сказала, самые свежие шейдеры. Вось, карацей подманула. Слухайте, ну у мяне некае обновление пайшло гэтага самого The Last of Us. І гэта дзіва некае дзіўнае, канешне. Яно мяне чамусьці кінула, так можа таму яно і кінула, што пачалося абнаўленне. Новыя шэйдеры. Такі кажуць, ён скампіляваў усе свае шэйдеры. Мы гэтага не можам дапусціць, таму давайте яшчэ яму новую порцыю. Ну, ён пасярод гульні, у мяне павісла ўсё. Я яе закрыў.
Я зараз націснув гулять, ну, яно адразу, типу, з'явілася значок, що, типу, обновіте. І все. І причому, що зараз воно мені показує, що пише, що обновлення уже амаль 20%, але пише, що засталося гадзіну, і ён нібыта пампуе нанова гульню. Што я вам магу сказаць? Гэта не гульня, гэта нейкае дзіва дзіўнае. З ёй, канешне, прыкалдэсы нейкія адбываюцца ўвесь час. Але ж трэба адзначыць, што ўсё ж такі з прасадкай FPS мы пытанне вырашылі, і гэта добра. На Star Wars людзі так грошы сказаў. На Star Wars людзі рудзінкі так і не сабралі, таму Star Wars мы заўтра гуляць не будзем. Заўтра мы будзем гуляць у што? Правильно, у новыя, свежыя шэйдеры The Last of Us Part 1. Тыя самыя новыя свежыя шэйдеры, якія я зараз дакампілюю. Вось. Ну што, давайте тады будзем развітвацца, таму што давайте будем развітвацца, таму што я гляжу, што ўсё роўна час уже, у мяне ўжо 21:57. Мне падказалі, што давайте будзем збірацца пазней, так што хутчэй за ўсё я паспрабую рабіць стрымы. Мне што гадзіннікі неправільна паказваюць. Рабіць стрымы ад 8 гадзіны. Чаму у меня з камерай тут робіцца? Ад 8 гадзіны, каб тым, хто па-за межамі Беларусі, было прасцей, таму што я разумею, што некаторым толькі з працы там, ну, хто як з працы прыходзіць, нехта ад кампа на кухню, гэта як бы ўжо лічыцца, ён уже з працы дамоў прыйшоў, я разумею. Вось, але ж я паспрабую пазней крыху збірацца, і мне самому, каб не ляцець, што дурны валасы назад, таму што іншы раз ляціш з той працы, прыляцець дамой, Філімона пагуляць, зайсці ў краму, разам з жонкай там есці прыгатаваць, а ўжо глядзіш, ужо там яшчэ паспець паесці трэба іншы раз. А ўжо глядзіш, ужо 7. Так што, прабачце, калі ласка. Ой, сёння аж нешта паветра нахватаўся. Так, так што да заўтра. Заўтра сустрэнемся а 8:00. Буду вас чакаць. І ў межах таксама прасцей. Так, ну, ўсё, тады вялікі вам дзякуй за добры стрым. Я спадзяюся, што вы радыя, што я вельмі рада, што ў мяне нарэшце вырашылася пытанне з гэтымі FPS-амі клятамі. Зараз я ўжо магу на 100% сказаць, што калі ў гульні ёсць фрызы, то гэта фрызы гульні. Гэта не мае фрызы. У мяне ўсё добра. Так што заўтра буду вас усіх чакаць. Яшчэ раз напішу ў тэлеграме, там у твітары запрашэнне, так што не забывайце, націскайце тут у твічы, каб вам на это, там даецца таксама калакольчык, націскайце, каб вам прыходзілі паведамленні пра тое, што пачаўся стрым, буду вас увесь час чакаць. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, дзякуй вялікі патронам за вашу падтрымку на Patreon, дзякуй усім, хто падпісваецца тут на твічы, дасылае вашу дапамогу. Вось, ну што, да заўтра, буду вас заўтра чакаць. Всё, добраноч.